سوريا فيداميدا قناغا وغويز وحكومة بتايبتجي محمد البشير كو تيتا بيك إينان بسركرداتيا أبو محمد الجولاني سوريا باشارو جيجي تشابه همي بيكاتا تشا مافي خوار بگرن و مجاري و رافشانو كد گل برز علي تمه شروع و کار سیاسیش روحا با کوره کردستان وید گل مداوه همي بحثكين برز علي گلک سپاس کوین گل مدانه يعني كيف خوشي و نخوشی همیه تکل بین روشو سآلوزه پیش بینین جوی پاشاروجا سوریه جی گلک تالوزن لی اوانو که هیل سرجادهات تدیتن پیکینانا حکومتک و گوهیس چوینه که جوی سوریانو که پاشاروجا دیارد کرد روش باش حکومتا نوچه ببه حکومتک دمکیه وانا داخويناك دا نوه و حكومتا حتى وكيناف ليك المرحلة انتقالية اويا حتى كو چارسريك سرانسري سوري را هن حتى نها لشگر رژیم خواه شارتنا هن گلک دبات خواه شارتنا حيا چارسريك لحريم سوري گشكي تديتن وبتيبت رجلات فريت او جهين مقالكي گفتگو حسار هي من از بيجان تشتي هاني مزن تشتي تيبت سوري خلق سوري كوجي خلاص بي هيرو او رجيم بشار الاسد وكي كو خلق عراق رجيم صدام خلاص بو ويقالكي ممكن او تشي ببن يعني قالكي نخوشی شه ببن ممکنه گلکی داینستاندن اللي بس بداوی انه ام رژیمه که خلاص بون رژیمه که هیرو 15 مليون سوری تهجیر کرنه لهندر و لدربا و هیرو حبسه که مزن چه کربو قندی عرض اربیله او چه کریه حبسه سیدنای نابه خواه هيرو بحزار خلق تضاب وحينها هناك قالكي مسيري خوا نخويانا اللي تشتاق خازن بيجم تماشاواني كرسان بالشارع بسبي انه ام خلق سوري جبير رجيمي خلص بون واف رجيما و قالكي برسكريك ممكن هبر اللي بالضوي وسوري اللي حقيقة ببن هرن وكي خلق عراقي بلي شوجي رجيمي خلص يعني برز عليش بلي او كاراساتن كور رجيمي انجام داين هبونا دستين دركي جينت نوا سوري دا بطيبتجي 13 سال درباز بويدا ايران و روسيا و حتى تركي جي وكر روش آلوستر وان ولاتاجي يعني جبوي برجواندين خو قرباني داينه چه گارانتياك هيا سوريا پاشاروجي يا سوريا با نه سوريا الأسد و نجي سوريا ولاتنش در وابد من از بيجم سوريا نجوالات دربا نممكن اجبر افكار چه بوي قالكي دست دولت دربتي هنا كنا دولت دربا بن رژیم و روسان و ایرانی نکالن پیشی و نکالن و پیشی بسکن و رد بکرده اللي بس تشتهاني قالكي گرینگ سوريا را هيرو چیه هيرو إيراني دركتن دربا يلسكي روسان فعم كرن روسان جريجيمي هاتا قوتن بتيبات جيرا قوتن بشتيكو حلب شو نيزكي لحما كرن جيرا قوتن نما كاني البيشي بي بساكني وهناك أوكراني تيهانا أمريكي تيهانا إسرائيل تيهانا وأوجي دبيجة مرشد إيراني خامين الدهون الدبيجة دولتك جيراني سوري أويا دستي خودويس خستنا رژیم بشار الاسد هيا او امزانن يعني امنيزي كي روشين امزانن روش شده به وبكل داره لجبر هيرو بخوازي نخوازي هيرو ايراني دركتنا دربا چه لبنان به چه غزه به و چه هيرو لسوري نما اینا کانی حزب الله کانی ولی پشت رژیم بگره و هره پشت رژیم بگره و اشکنجه و ظلمه خلق سوری بکه تمام من از بیجم روشش بشبه روی درباسی عراقی ببنه او توجهك دولتي هي انه تخازن چه ميليشيات هنا رابن و ميليشيات انا جعرده وقت خو قاديان لانه خلق هيرو ملايين خلق خو البحرية قلبيني وداره اوروبا وقال لك دخل الاوروبيان بيش خبير نك يعني اسقازم تماشاواني كرسان بيشاره به مساله چکی شروع بکن هیرو گله کی به هزاران خلق دو کامپاند اوروپا هیا
اف خلقه طالما رژیم بشار الاسد طالما و میلیشیاتانه هنه خلق بناگره فای من از ویژم حتی انها تشتی لشامه دبن تشنه درستن تشنه راست دارنه ترسي خلقي هنا ترسي مهنا انه التحرير الشام وكي اللي ادلب كري الخلقي والرجنامه فان دغرتن وارينا الشام يجبه لاما ام دبيجن طالما اشرافك دولي ده طالما خلق وكي امريكان دبيجن ام مراقبه به سيستم انا دكن للشامي اما ترسي ما هندك دبن يعني جبيه هويدا مخاص ازريا كرسان بالشاره يعني شقصة درجة بيجم اف دم بري وجيروك بري تدقوتيش كردارا وج سوريا را اف دم شو در باس بو هيرو رو شكل عرضه تواي هاتا غيراندم وكي تبري دقوت ريزا مالا ريزبونا مالا كردي او وحدة صفر كردي نافلت كرن اف شو جيروكاي شو در باس بو هيرو كن پاکه جندر حریم کردی در نخه و روشلاتی فرید در نخه او حریما هیرو او جی دبن خطریک مزنده و گرزانی جمع تو بیجی يعني دوان ركفتني ناف برا هسا دي و آلية دين و بنيف بينكاريا أمريكا بجهنا ركفتنا كهوصا أفي نسوري بت أفي خدان عردينا بت بينا در خستن و تشتكي وصات سوريا باشتر جدا هبا برجوانديا كرديت روجاوا دابا شتی ادخازم بیجم ادخازم تماشاوان کردستان 24 گوتنک سرک برزانی بری 7-8 سالان فرانس 24 گوت قناه فرانس 24 گوت انه کرد سوری مخابن مسیری خواه مسیری کی واندای مسیری کی نداخو یعنی پشتی 8 سالان پشتی 9 سالان هیرو اف گوتنا اثبات به گوتنک جی خوده و نیری نخواه نیری نکی عرب دویژن دقیق و صایبه هیرو قصده مخابن نکنه خبو هره و پککت زانی اوجی ده حرمی کردی دا چه تشتی ترس پرسگری را کردیه وی تشتی دکن و هیرو دیر ازور ظلمه الخلقیت کن و مناطق عربان دا یعنی اما کداعشک و فسیلک عربیت که حرم ما ام دنه خرابات کن امش خبیر نکن هیرو پککت دیر ازور دا و درق دا ودمم مجالات شدقر زلمي الخلق كي ايوان عادات ايوان تقاليد ايوان مثلا خلق كي عشائريه حرمتي تشتي ايوان دكن سوري كشكي هيرو كاني برسكي يعني چما پشمرگي كردستان العراق نكدنا باجار كي عراقيان يعني شو ظلم العراقي نكد نقام كي وجداعش خلاص كن ابايا يعني ابايا هجر فرقك نقبي انساني كسي زانارا وكسي هاني چتا پکه هیرو اثبات بو پشتی 10 سالان لو کردستان سوری اثبات بو نو چتا که ته پرسگریک ته رول ته مشروع لپیشی تنانا بس خلقی کرد تهجیل که خلقی جمالیوان درخی و زارو که خلقی بربینی اویا سقف خواستن پکه که اما از دویجم کوروش ببی رنگی هره وکیل حلب بوی وکیل حما بوی وکیل شام بوی حریم کردی او رجالات فريد پارچاک سوریا هیرو حکومت سبادا بریاره که ایمن نیرینه مداش تماشاوانی کردستان 24 بیجن حکومت شامی و سبادا بریاره که داخل پترول نفته دبه وگرنه حکوماته اوانا جی نادن پککه زوزو ناده حتی نا دست ایرانه دی هنه دونی گله که مطار قامش لو هاتا قصف کن حتی نا خلای ایران الورهنه او سلاح رژیم گیر بندستی وان دانه اسرائیلیان رو به دره قصف کرد حتی نا چقدر دباتی رژیم رویان گیجان پککی و قصده برز اینو که وجود تدل دست بگی جاخنا خدا گود کو دشار یانجی واگره برف عراق جی و به طایبت جی چه حشد به یانجی گروپن چکداری بن کیا دیوان گروپا آرمانج بکد یعنی پیشبینی یک جی هیا برفره بینه کازیرت یا تحریر شام ادی شرکه و سال سرسنوریت نف برای عراق و سوریه دا چه به نقابة سوريا والعراق تشينا بجبار تشتهروا الهندر سوري شيء بوي تغيير الشامي شيء بوي او بلقيشكي عراقي جي مستفيدا استخازم ونم بيرانيا خلقي ونم بيريوان ده حزارو ديان دا وسسيان دا قالكي اعلامي عراقيان عراقي دردخست انه بشار الاسد خلق لاطقي تدريب ذكر ودشان لو داره
اشکنجه شکن تخریبه بکن و تفجیران بکن لعراق قال لك خلق العراق الظلم جبه رژیم دی هیرو اف رژیم الشام کت خواره خلق العراق او جیجی مستفیدن لباس خبير لكن اف سينور نقابه عراق وسوريا ده زيادة 400 كيلومتر هيرو لوي هالي حشد الشعبية ولوي هالي قصد وباكاكيا فايمن از بيجم امريكانان در جنبر ضابطه که خوی مزن لش روشلات فرید بو و بقصدر ایمن از بیم گوت يعني ايه ود به مخش باكاكي خلاص كن اونش باكاكي خلاص نبن مسيري وكي حلب وكي هرم الدنيا ببنه وسبب حكوماتك شيء بي امريكي شيء احراج دبن يعني امريكي كاوش خلقير شيء بيجن امسبي داعش هاتن وهيرو حكوماتك شيء بو وخلق باعتراف كش خبير ما كزيادة 10 سفارتان هيرو هاتي لشامي دخوازن سفارت اخوافكن اوایش گیش کی بر استقرار و بر امانت اداره تمام ابن از بيجم سينور العراق از خازم به تمام سينور العراق سوري والعراق وقال لك گفتگو سر چه به ومشاكل شيء قصد وحشد الشعبي تكاليف بهبره هنا وكيل السنجاري هي بالضوي واف اداره عمليات او اتش الشامي وحلبه وضرباسي ورمن هيرو دي رازورنا انا نيز که قصد نابن جبر دبيجن بركي بگفتگو بداين استاندنه چه قصد هيرو برز علي بلي عاليه قصد حسد و عاليه پیاده دي انا كسجي هيا بارتندن جين سياسي هنا كردات ويت رولاوانا هبت كرد گشتید و چپکن پیگ و وقتی که بحث دانستاندن کردی تا تکرین لینو کشور هاتی بردرگه وانا یعنی او مدل جینما دوید پلان اکادی هبت او پلانت وید چه بد يعني راست بيجي قلتنك برسك قال لك جرينج سباس كم سيرفي برسه تشت وقتی ما قلتی داین استاندن گفتگو کردی اول چیروک چوی در باسول انا وقت سر در باسول تشت کرد وقتی بکن از دیس خازم يعني از قال لك تجربه کردستان عراق قال لك يعني ما يكون سر بس کنه تشت کی پری گرینگ و قال لك مثلا وقتی که رژیم صدام حسین کت خواره تزانی امام جلال و سروک برزانی البغداد بون ويعني شر خوال هرم كردستان راكرنا شر هندر بغداد شر عسكري كيجر بو شركي سياسي دناب عراقي عند شر كرن جبو عسكري قال كردستان الوداري از خازم پرس ميرو ما خلق سوري كس سياسات مدار وكس مكان بو شر خو انا دبه وقتی راكر شامه و بخلق شامه يجر نابي خو تحرير شامه نابي خو چي ابا بداوي خلق سوري يعني ابانا هيرو گيستن شامه و خلق ويرت داده گفتگو هده که هیرو خلق سفارت اخوارات که هندر شامه اما کرد عمل شامه تنانه حتی نابه دقیق تنش بر چش بر اساس که یغلیش اساس که غلط ما لسر تشتی خود چه کریه اما حتی نها هیرو انجمان اجتماعی کردی حتی به داوید بیجه والا ام خازن حوار قصد درجه قصد تشتی که بوش گون تشتی که نما و هر قصد نما دبینه جبر چه جبر هیرو بای تخت سوری اول چو ويعني منطقة هرمي وشرقي فريد دست قصدي ده بمينه لأمن از بيجم أم لشامي هيرو تنانا أم كانوا من خاب شامي يجين بسوريان را تيكالي خاب قلت يقول خاب قاوم بكر ويباش بي قال لك سباس برای سالی تمه هین پواکی راستا خود گلمه دابون قال لك سباس بوه